Selamat pagi guys, berjumpa lagi dengan Akhir Family. Ya, kami sedang naik bebek guys, warna green. Ya, engkol kiri kanan, kakak belok di Ulele guys, di Zahra. Adik duduk situ, adik mau nona adik. Adiknya ulang tahun guys, 11 guys, 2022, 1 tahun guys, ya kak. Enak kak, happy kak? Happy-nya? Belok, nggak mutar. Oh, kalau dia Kalau ke kiri ke kanan dia. Duduk sini. Duduk sini, pegangan papa. Duduk. Nah ya, oke. Halo guys, naik bebek-bebekan guys, adik sama kakak guys. Dingin kakak. Kakak takut dia. Oh guys, keren. Mantap kak, mantap. Mantap guys. Keren. Ya kak, ya dadah kak. Mantap guys. Ya guys. Naik sini juga. Tadi ya. Kak, mau jatuh kak. Harus dilihat guys. Nggak bisa ditinggal guys. Si bocil Dati. Halo semuanya, I love you. Oke, up dulu. Kau. Dati kak, pegangan sama kak. Pegangan lo kak. Dati kak, jangan loncat kak. Dalam. Dati dek. Dalam kak. Guys, kami di tengahnya guys. Dalam kak. Kakak, Dati guys, tapi harus dipegang guys. Bahaya. Oke. Adik mau naik juga. Oke, kita gayung lagi. Pelan-pelan sama mamanya. Apa? Adik, kakak mau duduk. Adik kakak mau duduk. Halo guys. Guys, liburan di Aceh. Terbaik, pantainya indah, bersih. Apalagi di Sabang nih guys. Pegangan kak, ya pegangan ya. Ya. Pegangan kak. Pegangan ya kak. Pegangan kak. Kuat ya kak. Pegangan kak. Adik, Tadi adik. kakak pegangan ya. Kakak pegangan. Kakak. Aduh. Pegangan adik, pegangan adik. Adik sabar dek. Sabar dek. Adik mau naik noh. Nuh kau. Adik mau keluar dek. Bisa dek. Sini dek. Bisa. Sini Nah. aja duduk sini. Kakak duduk situ aja kak kalau enggak. Kakak sini depan nih kak. Naik di bebek, pegangan bebek sini lah. Duduk sini. Oh ya nak dihabiskan. Oke, bisa. Peluk bebek. Peluk bebeknya. Duduk. Nah, Wah. kakak angkat kakinya dibuka. Buka. Ah. Oke, ini. Nah, belok pula kawan nih. Adik mau kemana dek? Tidak tahu aku nak loncat kan. Mau kemana bocil? Adik belang. Oke, sini kak. Dan turun kak, turun sini aja kak depan. Dek. Pelan-pelan. Saya dek, sugar Nah, mau enggak sini. saya? Kakak duduk papa, sini duduk sini. Siap. Kakak di belakang aja. Hati-hati ya. Ush, harus dipantau guys. Bahaya guys. Ini bisa kita engkol pakai tangan nih. Kamu pakai kaki. Tidak apa-apa, diam dulu dak. Halo kak, happy kak. Halo. Halo guys. Adik, Coba ambil kacamata. kacamatanya lupa guys. Enak di sini panas. Berjemur. Kakak pegangan ya. Pegangan ya kak, berjemur di sini stop. Terbaik guys, Kalau Zahra stop namanya. ini tidak berjalan dia pak? Udah, tapi dibawa angin. Warna green, bebek green ya, bebek green, bebek. Halo. Kakaknya happy guys. Kakak takut pegangan ya. Kakak happy ya? Happy kak?
Halo kak, I love you. Situ guys, bebek yang lain guys. Keren. Pegangan ya nak. Oke. Mundur dia, Dak. Mundur, kalau kita mundur dia. Kalau kamu gayung mundur. Kalau Kiki ini option. Oke. Kakak mandi pantai ya, naik bebek ya kak? Black. Warna apa bebeknya? Hijau. Warna hijau guys. Green ya kak? Black. Green. Warna apa kak? Warna hijau. Hijau. Oke. Guys, jangan lupa guys, kembali guys. Weekend. Silau guys, Gak ini apa-apa, enak. Nak. Bagus berjemur. Berjemur ya kak. Oke. Kakak mau berjemur guys. Bisa mundur. Nah guys, kita pegang kakinya. Mundur kita. Halo. Belok, Pak. Belok ke kiri berarti belok ke kanan. Ini maju kalau kita. Hati pegang anak. Halo guys, halo kawan-kawan guys. Halo, sini dia kameranya. Halo guys. Belok, Pak. Udah panas matahari, Pak. Belok, Pak. Bagus nih. Pegang anak, jangan lupa dipegang guys. Jangan terlena guys. Pegangan ya, Kak. Pegang ya kak. Pegangan kuat-kuat ya kak. Hati-hati kak, dalam kak. Oke, kita mau menuju sana guys. Mantul. Mantap betul. Kakak takut guys. Kakak happy ya. Kakak, adik mau ikut kakak juga itu. Ini enggak dalam. Dalam kak, dek. Ini, Dek. Belan sama guys. Belan. Dadah. Dadah. 20.000 kalau lagi sepi, bisa sepuasnya guys. Di Zahra guys, bisa sepuasnya sampai habis energi, bisa. Cuma 20.000. Mantap. Keren. Terbaik. Nah, kami stop dulu guys. Kakak tak duduk di sini, nggak mau. Takut. Ya, halo kak. Siapa namanya? Takut kakak naik. Ya, pegangannya. Namanya siapa kakak tuh? Akia, Ini nah. Naura, Sesa. Oke, peace kak. Nah guys, kita gayung terus Ada di dalam. sampai ke batu-batu. Di sini rame orang mancing guys. Berarti nak, pegangan nak. Pegangan, Kak. Kita harus pegang bajunya guys. Berarti. Bocil, apa ini bocil? Koi. Koi, Bapak. Kakak mau kemana? Duduk sini. Oke. Ya, belokin kak, belokin putar kak. Oke deh. Hati kena adek. Kakaknya, adek. Kau jatuh ya, Kak? Adek mau kesini nih. Adek mau kesini guys. Nah, apa apa guys? No. Oh. Ya. Pusing dia pakai itu. Oh, pipi. Biar aja nak. Gitu buang. Mantap guys. Pakai, Dek. Halo kak. Kak tuh. Cak ini, Kia, Belan. Adek, cepatlah. Mau duduk. Mau duduk. Wih. Wih. Oke. Kakak. Halo, coba kakak dulu bilang jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa like. Like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa like, Jangan lupa like, komen, and subscribe. subscribe guys. Oke guys, selamat berlibur. Jangan lupa ditonton semua channelnya kakak Kia ya.
Jangan dek, Oke, jatuh, dek. jatuh. Kakak sayang adek. Dadah guys.